market projection itu una bumila. Kurumjari SKTV yang berpunuputan Nokcheri Raj Nongthombam. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. Thasigi tang marida Manipur gi ano balengak ama reinstall tawgraba matungda cabinet ki mifam phamkhibagi pawsing adumuk lere aduga makhatana cabinet ki mifam ahan boina ko Imphal dagi lapthoga Manipur gi tongan ba district sing ta maruina chingi district ta Senapati district ta mifam ama thasigi manung se phamagani date ti fix tawdri phamagani habagi wafam lai haire wafam si the Hindu pawchena ngarang ponglakhiba deputy chief minister of Manipur losi dikogi interview amagi report habatar madu matung inani masi senapati da pangthogani senapati da pangthokaduriba mifam asi haire cabinet ki mifam asi saru ganuga damakta chief minister nasu kangpokpi gi kangpokpi assembly constituency MLA su oriba duga deputy chief minister su oriba nemcha kipgen ga wari sanba matamda mahak Senapati de Sakani, Aduga, by road, Talambi, the Kangpopi, Paraga Sakani, Habi Wapumsi, Chief Minister, and Deputy Chief Minister, Nimchakigan, the Tangre, Habi Wapumsu, Hiriba, interview Sida, the Hindugi report Sida Pali, Habataraduna, Mamanga to 2024 gi, October Gitang, Contrada Matam Dugi, Chief Minister, the then Chief Minister in Birin Singna, Liang Mai Naga Singi, Kumhaya Mahabatari, Chagangi, Kumai Habatari, Chagangi, Kumaisi. Sarup yanab ge damakta chat kani habagi plan laibani tangkun thage damakta adu tangkun ga mapandagi already adu hariba chagangi festival se koi maren mai hariba Senapati district manukun leba khula sida pangthoka dabani adu bu masigi chatringe gi mangoina na chief minister na kangpokpi ge lam nathag koki jogi lam se phawr ga charpa yaroi madu phawr charpa targade madu trespassing ni habagi wapnu sing matham ki balere adu bu matamdu daleramba opinion ga haujika diam chauna khena balera pra and also leadership su khongba malabni na aduga leadership sida koi tonga tongan ba deputy chief ministers magi cabinet council ministers sida ohong bu mayam am lakpa center gi maike digi thajab mayam am pirkpa hair mayam singa sina mar morga hojikti conducive atmosphere am lakpa mar morga Senapati da pangtho kodri badum laba cabinet ki mefam masira chief minister na by road ta chatpagi wafam si masina peace ki ahan ba symbol ama aduga koi gi mutual community understanding gi ahan ba symbol amani haina yengadori ba habi ohum duni aduna tonga wang sing dilak pi hair wang sing dugi matang sida khana ne dong tanga si SKTV gi studio the election level si aham putada Manipur Human Rights Commission gi former acting chairperson Oja KHAIDEM Manin Oja Manipur Nokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us social activist Oja KASAR ni Oja Nokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us the Imphal Times ki editor Oja KHUMUKCHAM ni Oja Nokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan base Oja Mani dagi open to jage Oja Mani date fix to dri adu thasi gi loisalak pasaruk sida soidna hariba cabinet ki mifam se Senapati da pangthol ba yai aduna by road chakani habi obham laisi chief minister confidence am lakpa aduga mahang hairi sisu deputy chief minister nemcha kibgen da hairi ni aduga nemcha kibgen na lairi mafam sisu kangpokpi ni hairi interview sisu palli mahak mamang da pangthoki ba cabinet mifam singda virtually video conference ki khothang da hairi ba cabinet mifam singda loi saru yai mahang masamak kangpokpi gi mayum da lai habi obham sine aduna kangpokpi se mahaki stronghold mahaki area oibni na chief minister na chatpa matam da handak ti khare hena secure oigadra habi obham singbale kena to masamak deputy chief minister amasu oibni na aduna mahak bairo ta lakani habi obham si phongtok pasu oiram ba yai ba tar aduna hongloli basi masi community understanding na traga khara makhai understanding lakpa horpagi symbol ne ne yengadro ko matham be yam chumi han boina chief minister khamchana wasa helobba matung ikang kana dana jiribam do chatki bege ma ko uhre first part ki roman 1 haitare aduga jiribam da chalaga hoi jiribam du budi cooking aktana tabu budi nate haitai su tai adu loina muktai
अदुदे चतना मार कम्युनिटी की कामु उनरक्पि के वाल ले रे अदु उनबदो यानिंग दे हाइबो मोन हाइजबदो अमनी उदी उनरखरे मसिसु डेवलपमेंट मदि ओइबा देन हौजी फर्स्ट पार्ट की अनि सुबो ओइना सेनापति दा कांगपोपि फावरगा मखादा बाय रोडता गारीना चटपा आइबजे कांगपोपि दे थ्रो फेल तौदोरिमी अदुना मदुदा चलगा अमन तौगनी आइबजे मसिसु एसिड टेस्ट अमनी मागी पॉलिटिकल टेस्ट हाइतारे राइट हाने की सरकार अदुना ngамамदबा प्रेसिडेंट रूल के मतमदसु मधुगी मोंग ताना शासन तौबि योरमदबा अदु पॉपुलर गवर्नमेंट ला काना पॉपुलर गवर्नमेंट ने ची इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव न सेम बचिनी को कना गोमना पॉपुलर ओइ ओइ दे ना दुमदा काना दबदा मरि तौबि यावि अदु दा खंगदे इलेक्टेड government dubu सेम से अचुबो पॉपुलर गवर्नमेंट होयदा इट मे बी पॉपुलर अनपॉपुलर दैट इज अनदर थिंग अदुना अदुगु मेगी पोट अमा लाकपसिदा माना तौफम थोप चुमी मी खरा सो ngасai aiga discussion tawi chawrakna kin marakta kachim minister na cabinet pambai bese parliament kanotri india ki sudongai re nei delhi da phami supreme court ki su nei delhi da court masada phami branch oina ha madras da phamme tamil nadu da phamme bengal da phamme haiba leite ado chumme ba imphal da capital city sida phambam thoya ba adu yaya ba but हौजिकी लेरिबा कम्युनिटी मयाम अमा अदि मथक्ता मेते ग कुकी गे हक्ता तमना खनबो बुदि नत्रगसु कुकी जोगे एलिमेंट खरना एक्ट ऑफ टेररिज्म तोब खरना एंटी मेते ओजरगसु कुकी पुनमक्ति एकनबा नतेदरा असिगुमबगी कमुक तोब फिबम अमदा हाना ngamamdaba पोट अमा अनौबा गवर्नमेंट असिना with the understanding of the central government OBI natraga sumagi cabinet hojiji leiba kuki yauba naga yauba adi jati dadi paningde adung pu deputy minister chi nakal ani de pire ko aduna adug ma tabu khotpa juda afaba point che melichi chu mayamum leyaba chumi phattaba chuli expenditure hangar kanni unnecessary di adigi trouble और पशु या कला खाने तंबंग अमद्री को अदु बु अदु गी सरकार ने न तौगे दे दुंगमी अदु मे एक्सपेंडिचर हेंगत पा द अननेसेसरी ओइ बाहाइबदुदी ओइ देबा मरमदी कैबिनेट चे सिटी खक्तदा कोनुंग खक्तदा तौगदबनि हाइबा लेते एजेंट व्हेन रिक्वायर जम्मू कश्मीर दा जम्मू दा था तरुक अमा कश्मीर दा था तरुक अमा पुलिंग मतमदा तौरमदो अदुना अदु तौबा यादे हाइबसु लेते बदा हजिके ओइबा मणिपुर की सिचुएशन सिदा कम्युनिटी मगा अदु दायन तौनो पोत दा मदु मयाम दुबु खरा फाथना बा खोथना बा मनिना मा पीबो ओइना अदु मगी तौबदसु याम फबा पोत अमने बा अदु द नतना अखोइगे लेरिबा चीफ मिनिस्टर से अंडर आर्टिकल 164 दा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये मतुंग इना गवर्नर ना खनबनी करमाई तो रगा हापा करमाई तो रगा खनबा मेजॉरिटी पार्टी और पार्टी सिंह अदुगी लीडर बु चीफ मिनिस्टर ओइना बा स्टेट प्रेम तो लगा इनवाइट तो रगा खनबनी अदुगा ऑन हिज एडवाइस चीफ मिनिस्टर के एडवाइस की मखादा लेमोबो मंत्री सिंह दो पुलप ना ताई थो ओगेदबनी अदुगी दुदा हुजिकि मंगा खप्तनी असि मागे एडवाइस की मतुंगिना अतै मंत्री सिंह सो वसक लौरगा खनगदबने अदुना 164 दा पीरिबा सिगी मतुंग इन्ना कैबिनेट मंत्री एक्सपांड तौबा अदुगा पोर्टफोलियो यंथोक पाइबसे चीफ मिनिस्टर की प्रेरोगेटिव नि तौबदबु अखोई की पॉलिटिकल सिस्टम सिना बीजेपी की सिस्टम हाइतारे असिना सेंटर की बीजेपी की वाता ददी यादबगी पोट अमा लेहनबा लो ददी लेबदि नतबा अदु हाइदा हाइरगो चमाना चौथोकचबनि दे हाइदरिबा हेंग सेंटर न होमदु चौबदु तुपदो हापु दे हाइरगा सो अदु आइबदि नतबनिना मनुंगी डायरेक्शन पिबिना हापदबुदि मागे सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी ना मेमो इदोरि दो चिमिसन हाइरगा हाइ एज एडवाइस बाय द ऑनरेबल चिमिसन हाइरगा मिस्टर सोइन सो न से ओहनमा सिना अदु ओइबा दि कैबिनेट ना सिदिगे थौबाल दिगे अदु बेसनपुर दिगे अदु हाइबो पोड सुबुदि लाकदबा एज पर लो तौदे न हाइबसु यारोइदोरबे तौइना हाइदुइना अदु मनु ले थिरु कांददि एज पर लो द आदि की डायरेक्शन अमा हाइदुइनाबा अदुना अदुगी मतंग सो अखोइना सजेशन अमा तौनिंगी मागे मनी मरी होजे
numi taraga humdai marini surini tang mari orboi ting nasi taraga Nipan thakayam phajale 14-15 days ase bawda portfolio yan thoktana leiba haibisi chief minister na loina paisili abako atopa mena daily na paibe yade mana paigado in his name so ito kada ba ru to da mana to ni even home ju mana pairi kaino da home do govindas no egada bani haibe tu di moi ki policy ki lejare hojik ki oina di pithok tri ba chumne gi thabak thaba di bu sem lo city korna na okul da chalu ade govindas na chi matang na to haibe du na amani asigi to ringe marak se nong ni homni mari mangani ogeda bese abi delhi chalu ga tawnen tari asi bawda mane interim arrangement ama maningi oina hoju chuma nong ni center na hairak tringa gi marak se si aina khandabani ko yes govindas na si yango nemcha ke kwenna na si yango aduga dekho na ni si toro adigi kano ama npp ge local na sarga aduga tu parman bo haiden pithok pasu ya ba aduga madu tawdana asum kuina matam kaktana machi adum tawjarakani na thakaya me hanjala al tham phajala chichu adum yadro legedro aduna mamangaida khoige metege luhomada kainagi pulichi mamangaidi kudam torumde follamida kainagi folye tumna mamukta apetem yasmuchi niomora mani haina tawbudigi bhapta tawhanmado madu machu chumde akhona de BJP की फतबा खुतबा सेंटर की यामना दिक्कत तो वो खुद पर मैम सीधा कोई न चाहिए का सो कोंगा का सो अनोब सरकार खमचान की सीधी कोई येंगे भी तारी येंचु येंगने अफब तौरकने न थाजे हाइदना लौरिम ने बा एजन टुडे लौरिम ने बा अदुबु मै तौफम थोकवा खजु दुती तौहनिंगी अदुगा हुजिकी हाइरिबा लमदा चतपसे अखोना हाइबा सिंगदो दुम तौरइदा राज कोना हाना हाइदरने अगो चोसानपुर चलो मोरे चलो तेंगलोंपोल चलो कांगपोपी चलो जेरे खक्त चली करिनो तै लोइन चलो आइदि तौर कने खलेबा हे हाइबगा मसागी दो नमचा के गेन न तमाले लोसी दिखोना अनि सुबा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना अखोय की सार बिरेन ना हाइबगी मतुंग ना अखोय कैबिनेट से सेनापति द फंगनी मोय तानरमगनी asida chief minister na hekta kuchi dabuti toksin mo roi mai mi oi bo moi mari manga do adu tanar ngoni personal advisor sule ramgani adu ga chakni haibani sitte samoina achidi am phayeba adu ga hujiki adu da afaba amana kuki ge mle lemori be singdo adu chu adum lakpa ya meeting budi cabinet kin adu so mayam ne chief minister walk pana traga maga loina batim ne chom ne jema ne pulap chat pe yaw idna ko cabinet me pham de di yaw draga su ma pham du da mayam chat pokol pa aduna sai gi alem khote ga ama sanate ga mo sho dum lak pa yai aduga nam sa ke gen ji raj na hai gi mutung nam hai de yana khadal le robani na ma bud so idna present orani adu maksu direct thana dana se ga ma ga tana dana cabinet tu yamna kitchen cabinet or abanina mamingi number 2 3 dal khala abanina adu punama tu tanar ga to chumi aduna an bada and tamning is not only that magi to hum thokpado expansion to wuduna party ki kari adu bhaw bada mana thu na to na ba mana taksin ba na targa di praja mayamna engunda kamin pe su pi ba hore duna aduna masi thu na chauthok tri mamang na su moi manga se masi portfolio ga ma mathantana bajan puri bedo kar khaidok na hona basu chumi okay number 1 hoji cabinet ki mi pham pangthokani habni na hairiba cabinet sida full adi complete council of minister ki cabinet to han view adu wergadi hena phagni haba hamdre duna magi hojik le risi koi cabinet ki size si taragani thoi go tabda manga khaktani le risi duna taret wali si am tuna hapchal laga expand to bolor matung da mai magi portfolio su distribute to biro haba hamdune duna senapati ki cabinet mi pham si laktrangi mamang da hairi badu sudum haidi expansion ka torokpa yam tuna aduga distribution torokpa mai magi portfolio madusu work pasum yai madu erkan da tarani thoi se mapung par kan sida koi senapati sida hairiba cabinet mi pham si pangthok ka doribra haba hamduni natabida hojik le riba manga si khaktana anira cabinet mi pham gra haba gi wafam da hindu gi report se thame aduna anira pham gra hoji omusu ba pham da si jo only hairiba council of minister manga khaktana pham ga doribra haba gi wahang number 1 wahang number 2 hojik hairiba the hindu gi report se gi matungina new government formation asida
afaba response ama koi kangpukpi gi community singi maike di kangpukpi da leipa community singi maike di lai aduga lakliba sunday no misida losidi ko masamak to su church ki program ama yobi na ba invite to rei adu yam faba response koi thadau community koi kaino da kangpukpi da leisi gi lai habi ohum se leibani na mamang da 2024 gi october gi tang kunthra da matam du gi semester na ngasagi chagangi festival yaw basapada yaroi trespass ne na hai gi badu handak ti hairaroi dabra habagi wahang amaso du magle hata amuga harak target kam do ba habi waham dunia duna adai matang dura oza sang kamai thami bi handak ti koi kotu gi maike gi yaning da hujik po wi di confirm oi ba report lak tab number ko media report oi number moraga kotu na react to ne ha gi do bra na tarka kotu has also understood the importance of peace and normalcy in the state of Manipur kamai thami bi zarats okjeki meeting cabinet ama SENAPATI da phamgani CM na by road ta chakani hairi bse se taba da di akoi ham nungai aduga good gesture go good step ni haina akoi di adum lawe to bu hojeki government anoba install to bse numi khara chat kuire adu hoji phoba da magi full expansion se ministry cabinet to da ba asida akoi gi da masida yamna confusion amalai ani subada masai manga du orasu hojik portfolio se yenthok tari adana portfolio se yenthok tari banena cabinet meeting phamba haibesisu madugi akhoina hangninga wa hangdi lei aduga portfolio without portfolio da do minister oibese maduna ek garmaina mu tawga ba haibegi policy khangde decision khangde khodimakta madugi sudum leijai tawdabu akhoina lak chaning bedi khonthang lori basidi yamna phai politically tonabnena political gi bargain political gi gain political gi benefit political policy politics gi kainoma advantage loningai sanariba tawriba pot khadane ba waribo hoje ojadi khoda deputy CM se oirabanena SENAPATI da masiki program se sinba lanba ngambane ba krimbo oiramda ba if adu de kamai lai da ba si politics gi game khaktane ba ko akoina dum adu bu Manipur da hoje lairiba phifam da afaba ama aduga inthaba ma puraningai moigi wisdom da moigi kaino se da best level da tothokpa purakpa honariba mayam adugi di akhoi support to we have ko akhoi to we law se yamna phaya ba to bu hoji na haibakum na masida lak tawriba adu da cabinet phamga tawriba kampopi lalaga chak tawriba thato singna welcome to tawriba haiba mayam se masi modbong da leba kotu ki headquarters se kotu na moi ki acknowledgement ama declaration ama natraga acceptance ama ko aduga appreciation ama welcome note ama kotu na su pithokpadi phaya by road da ti chalani chapai se lena chakadab nate adu di nan su chalo haibne khoidi maram di it's a government security matik chala thamlaga yade har su yaga da chakadab ne haba chatabu wani adu han chap pa yade huji chap ya haibulom da interpret to ya roi that's wrong adu di political ki kaino nate adu di kaino da nate yana batu da ne nan su chakya de namna dum chapal mena sipai lising manga tara thambada anga kana to do no adu hoy hayan ji chakadab se su sum na ti chaloi matik chana security thamla kanda chakadab ne natra aduna aina haibadi madugi journey madugi decision madugi plan de akhoi yam phajai hen lawe ba maram di Manipur gi address se mase normal se hanjaninga gi tamakta adubo masai no kotu na hoje madu yarabra kotu na du yarabra aduga adu ta to pa mayam organization khra leiri kuki gi student thado gi adagi mayam du na su madu yarabra haibagi potu amakhak change yada dana madu kumbagi moi gi support moi na su acknowledgement to dana sum mamingi kainoma to dana chatpa mu taradi aina haibadi akhoi gi solution do process to complete oite haba incomplete dum lekhigni haba adu oire de potu akhoi da tong da bai tare kana da bai tare ko aduna asai sikumba janjar da anoba CM sena decision du lauraga SENAPATI da chakani everywhere da chakani haibagi plan dagi decision step lokhat patu di amphai mamangi government ja birena sem oringe da su district wise da cabinet meeting pham ki patu adum leire sena ahan badi na chade ado hadak iran thokhibo khokhibo gini adu bu tawdabu akhoina pamjabadi
Kampopi district ta leriba ichinaw thado oigera kuki oigera ko leriba organization punamak tuna mayamna warmly welcome tawbire haibagi praja mayamda adugi accountability ama sincerity ama ko madugi chapchana mi je jinabana taba ojaras ko jinadani ama clear oina akhoina yare haibagi ama potu thamhaninge adu oiradi akhoigi masagi government na paikhaliba aduga khonjang changsaliba punamakta yamna chauna kanaba akhoigi khonthang ama fulfill ama go oiba ngamgani adu nataba tarade huji kotuna hayeng kari kumba adu yade adu tawde na adu kari kumba khara amu huji kanse kyan tadaba phat tadaba kampu mayam dum le se tawgani adu tawgani ha adu lakpa yaroi ka haina buntaw tawradi tahan oja dikhona modbum da thadogi ama da la hai towan ba kuki singna dum cha 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 iraga dum content tawkiba le mi ama na threat tawkiba gi dum moi case dum thon nai ko hoji su kampu pi si da loina mak consensusly yarabra haibagi post dum le ko aduka madu da khakta mu focus tawraga akhogi atopa Maitai Singidi Kari Oiba, Haibaki Post of Queen the Bayade, Chief Minister Chapa Yare, Maitai Mayam Chapa Yarabra, Public Yarabra, Haibaki, Public Aquene Pamadi, Public to name. So, government city everywhere, Governor Machalena, IS officers Singeko, Secretary Ado, Public Innocent Singse, Micham Singse, Amaga, Marie Samnarabra, Nunsinarabra, Yarabra, Haibagi, Pot Amakak, Aqueda, Madugi, Chinabella, Buane Oza, Rasco, Aduna. Hojiki CM na by road the chakani haibase kotu na su warmly welcome to honinge atopo mayam na su to honinge the sengna aduga hojiki moigi mi nemchaki ke masamag na deputy CM oirabanina moigi mi mayam su wakhandu khallaga madugi pemba penda ba mayam leiraga leirasu madu loina thadok de haraga future gi Manipur gi khallaga go phajana decision to lauraga support tawraga amatang Manipur se puna khoi Seminar se haibagi wakal om da ko jangsan ladi mado aphaba yamna oigani haina aya smain thamjage Okay, dialogue is the only way forward hai tare tuna dialogue ki lambi da changjan bai ba tuna irang tobgi mohta thingba thambagi mohta masida welcome toba chat pa yahan bagi wapum su ngasagi hairiba kotu yauna and other civil society organization ki tonga tongan ba KSO gi obi kim gi obi ko gi district branches me am deri makoi maike de gi su dum wapum se thamam thoi primarily mamang da kotu na thing ba thamgi bani masi trespass ni haidi aya ba yawdana changba chingani aduna kari go trespassing forceful trespass to da namdra this lengang na security thamma changba ya habani na chang targa di madu thokpa consequences lengang na pugadam ne habi wapum se thamgi ba lei ha tare madu gi mamang da madu thamgre aduga madu gi mamang da hai targa di 2024 mu ki june gi tang tara da matam du gi chief minister jeribam chana bo na ha tare jeribam chatringa da june gi tang tara da magi advanced mama tha matam da madu koi kangpupi district manung chana lepa ke senam village area da icheta koi national highway number 37 Imphal jiribam lambi da attack torbi ambush torbi paulere ambush to budagi di chief minister adum chakidre even flight ta sakadra helicopter ta sakadra me ampane helicopter box sakidi aitare aduna lengang na chatki highway targadi magi they have the security magi kaheta loina mechanism machineries loile hata department sing sina baya adubu madu mamang da tawgi di hai mamang lenga lei matam aduga march ki tang inak nak pada march ki tang nipan 2025 Manipur da president's rule le matung da anoba governor la matung da ngasai gi free movement le lagni hadana sondagi center da gi har koi matung ina union home misana har koi matung ina march ki tang nipan attempt tawi am chao pa irang thoki even me ama sikhi bi pawbu le gi ha tare aduna sumba situation mam le gi budu hujikti anoba lenga install to upase da kangpu pidagi अखोगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर फाउगी लेवल द यावरा बनिना होजि फाउबदी कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग खरा मखैदी लाएने यंगबि याब्रा हंदक सो अदुम यानिंग दबगी मोंग लाकद्रा कमाय थंबे politically याना significant ba development ena lobutai senapati da अखोगी cabinet meeting tawba duda by road chief minister na chatkani ka hairakpa hairiba chief minister na chatkani hari se cabinet meeting oitharagadi another to maitai da belong to ba dubu tawdabu Manipur gi di oirabani ko Sri Govindas natraga Sri N Loken ani maksu yauna satpata bani makhoi su id chief minister na by road chat taragadi makhoi su by road ta chatpa ya chat na bagi pot ma silap ka ta bani luribdi hoji akhoi na yengba yari si ngarang nahan the week ta akhoi gi nemchak ki gen phungdok ki wa phum do ki ni be man hai gi si Kemsan si Chief Minister Kemsan si
bias leitaba adagi community amagi marakta khenaba thamdaba santi pamba adugumba keno amani hena phajana mana thamgi haitare yam appreciate tawgi haitare aduga hana leramba moigi leng tune duga hana thomba tune duga haidi until president rule bauta leramba moigi voice duga president rule matungda anova government semakanda openly tholakpa voice ga ani sidi yam chawna khene hanadi akhoi ga sungjang changnaroi habagi pot ama adum sungu unaroi punba yaroi habasigi stand jina mamang thaba mali either by the intimidation of the militant group nani khangde amana ni khangde moi ki bama yorga pot thokte abako hujik su adu ngare cabinet akhoi gi government formation sida support tawbasi MLA mayam sigi manungda ayamana loi support tawre haba yare mursalun sunate yore adagi eleng khote yore hari adagi ate su dum yarongani except some one or two ko atai mayam no yarongani yoriba pot sida hariba support tawruba natraga na deputy chief minister khalaiba nemcha ki gen che moje boycott tawen law thuim ne kanona to phai ITLF na su adagi ate di khangdre dum law thokpa maming ningjengdre lam law thokpa lai hai tare aduna adu law thoige marak sida kanona mana law thoga su people's voice adagi agitation adi pen da se Imphal da su dum law thoi ma boycott tawi na haiba su dum yawi masigi pot mayam si yeng urkanda adugi pot to namdaba ngamgani haibagi kanoma kha instinct am khak leira ise leira aga moina chatkani kana sri losi dekhona phongdor ise masi yam akhoi political akhoi trial fast trial warga su kanone ba ngasai haibi khiba micham sing chatpagi wafam do once chief minister adagi plus hariba mayam sina magi team jina sigi pochi da power ga zatpada proper security magi dunataba proper security haibadi leiriba ngasagi kotugi office leiriba ITLF ki magi volunteer mayam leiriba sigi akhoi dissenting oiba akhoi government sigi against leiba aduguma mi mayam du control tawdaba ngamani haibagi kaino amukhak leirakanta chatkadori ne ba aduna madu control tawba ngam harga chatpa thoabadi chatpa taragadi madugi duna kaino amu oidune ba akhoi hana sidai apprehension ama haridana kaino nasu kuki jogi kanguna su moina harisi akhoi di thingba leite kinabadagi chattabadi haibune ba aduna adugi apprehension gi poto security je phajana ngakpa ngame haibagi poto leitaragadi adugi apprehension du leiroi chatpa yarane ba adui security force na su moina akhoi kano ama akhoi moina thingi fam moina di buffer zone hai ko adu moina changendri fam je thingam su maram leitre na thingbage maitai chatnganu haibadugi maram du leitre noi chatloina one chat pa honara di if communication started then akhoi leiramba akhoi nungai taba wa nungai du share tongani pen daba natraga pen ba ani du share tongnara communication is am daka oeba adumagna militant sing jina kamani together even talking to the phone with the other community dugi hana marba pang oiba singa akhoi ga phone da wari sana bawta moina fine lising kun lawi harim ne ba akhoi maitai ron da natraga na any akhoi gi maitai gi phone maitai ga wari sana magadi aduna khangbadi they are well akhoi gi moi phajana khange ba haidi miyabagi akhoi gi relation se karai da resolve toroke da through dialogue akhoi wari sanara matungda adagi awan ngai magi pen da wasing do phongdong na matungda adai area du da akhoi gi yanadba haidu pora kanda akhoi santi ji porakadawni haibagi pora makhakti moisu khange ba ana santi ji poraktana hona bada kano militant sing sinagi basi phone to we han gi de dugi example cookie dominated area sing de leiriba IDP singi phibam ngasi bawga press kanagumta da expose torokte aduga kanagumamtana madu akhoi changan matamna moi hana akhoi dramatize to hype tare haidi mapan gi media sing prokmat da permission lower laktori ni aduna moina hana prepare toroga thambagi mong amakta toroga lega reality IDP sing duna kari khali hai dudi khandana lerambane ba adubu government je lakpa popular government ama semakpa plus kuki jo community dagi kangu hana oppose toramba sing duna support torpa shanti se dialogue natana yaro oi healing the wounds se without peace ko dagi and dialogue yaro en nemcha ki gen masana bok to phongdok pa horakpa masina maram wanum basi ai akhoi gi IDP sidagi chat ki basingna ITLF na moi dagi lupa lising hum khongat khi aduga moi de hujibawa madugi lising hum khongat ki bagi maram do
मोई की दमक कंपेंसेशन की वाफम तौबीनी सुप्रीम कोर्ट थानी है ना खोंगत की बनी अदुबु मसी करीम बबा अम थबा अम भौक तौब उदे है ना हाइदना पेन दबगी खोलाम का थोलकिदना अदुगी पोत थोलक हौरई दो इट्स अ साइन ऑफ अखोई ngसागी कुइना प्रोलॉन्ग क्राइसिस को सिना अखोइदा करिगुंबा कालाबा अमत पोरक्ते मांगजब ngakani चाइसुदगी चिंगगा अखोई डेवलपमेंट दगी चिंगगा लोइना मांगजबने से खंगबसी अदर साइड ऑफ द लेरिबा मी मयाम अमदी खंगबा होवेबा तौबदो मोय सिंगसी नॉर्मल पीपल ओइबनिना मोय वॉइस से समटाइम्स मोय से सप्रेस तौरगा अदगी नमजन लगा अखोई साइलेंसिंग ऑफ द अखोई मोय की कनो सिंगसे थमगल थलैयेबको अदुगी लेरिबा सिंगसी मसी तपना तपना फरकपा मतमजिदा से थादौगी ग्रुप अमना थादौ लोइनमक नते ग्रुप अमना हुजिक सिगी गवर्नमेंट से हम एप्रिशिएट तवी अदुगा सिगी कनो से कोई कुकी की इवन कुकी हारिबा idea sibokta is a political idea not koigi community and haidana bokta tawra ibani bako adu maina tawra ibas tanja sida Sri Khemchang gi khongchat che yamna maru e political trial ni first political trial haibtare magi government si lak matam da aduga magi khangiba even ni yabe adaba ma kuki singi koigi rehab center da bokta adigi just relief camp da bokta chatlaga unaruba adugi will duna masi chatabe ade na kaigumba chatlaga di with proper even hanadi army na bokta koigi minister chatpa thingi ga leigi bini ko adu chanak ki sida chat taragadi major kano mai pa ko oidone ba but if it fails ko sigi government sida akoina lakpasida mayam harauramaga thajaba ama thamaise that will also the most scapegoat oine bu government if they fail to travel by road to join masi yam thuna torokta be the road ta chatlaga senapati kakukpi road chatkani na haraga losidi kho masana phongdokhrabani na Sri Khemchang haibani haibda su kaidre government gi part amna phongdokhrabani na masi chatkani haigraga chatraba or prolonged delay tawraba the cabinet hapa expand tawba adagi material horido hapa the portfolio yanthokpana chinba amta tawdaba sumaina delay tawraga another year chakani haibagi fibam da amuk cabinet mifam je delay tawraga leithoki taragadi maduna kamai tawgadagi haida matamda people's trust ama nauna lakpase sidai sida अखोई मधुद निंग कायब पोचे अमुगेना थोलागा हाना लेरंबा कनोदुदगी सिचुएशन दुदगी हुजिंगना अमुक मोइना गवर्नमेंट सेमुरिबसिदा अमुक मयाम सिगी कनोसे क्रिटिसिज्म से मोइदोइना येशल कनेबा अना श्री खेमचांद चीफ मिनिस्टर को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर माक मसामक ना मसिगी पोचे लोसिदी खोनसु लौथोरअबनी अदगी दुसु थ्रू नेमचाक गेन की थ्रू दगी हायरपनी अदुना माना मसिगी जर्नी से मागी मसिगी सेनापति की कोई कैबिनेट मिचिदा फंगदब मागी मिफम से सुसोई सोइदना फमननबगी दमकता चटननबा तयारी से बाय आइदे हुक अप क्रुक को मसि तौबदाबनेबा तौद्रगदी मागी हुजुजिक लेबा फमसिसु मसिसु सेकी ओय मियाम की थाजब मांगकनी अदुगा हुजिकी गवर्नमेंट अनोबो फॉर्म तौयसु मियाम की ट्रस्ट वालकनी इफ गवर्नमेंट से पीपल्स ट्रस्ट टू मांग तारगदी अदुगदी मागी कनो से कैरियर ऑफ बोथ बीजेपी एंड द मागी पर्सनल पॉलिटिक्स सु यामा कायब पोट अमा लाकनी है ना हामगे माने थमजगी ओके जमाने चटपा ngamdragadi nataga chattaba taragadi miyam da thajaba mangbu yo adu busai sita miyam haibasida ngasai gi yaningdaba miyam kharasu leiduini aduna yaningdaba kangudana akanba opposition laktaragadi maduda nampu sapu da changjan bachasan bhai pasisu amuka na trust mang nabagi understanding mang nabi macha oidune tare aduna adu yanga su lengak na khongpham handoga masi mathakta chapani khangde chalakpa natraga ngasai location change torokpa adu masu adum workpa dia hai tare aduna hujiksi community understanding hai tare lengak na su dum priority pirisi ngasai gi peace and normalcy halak taragadi manipur se nungaiba lebam oiduni law and order se leragadi adugo priorities to lebak si ahan ba priorities peace and normalcy lahan ba adugo idp halan bani haibagi wahum se thambani na kanamta waru han ba yadi hai tare to yam daisi ba lenga ki situation ama lebani na nampu sapu da haidi koi lenga ni na sakani hai na sakar ra haibagi wahum duni kamai thambil rule of law singa kadamni government si kalmaina chalai yani si directive principle of state policy part 4 of the constitution asigi makha da tawadamni masi di legally challenge to badi yade ko ge welfare state kaina haipche masi gi guideline asigi makha da fundamental right peri ba tai peri bu mam che chuna ba administrative law mayam semaga sason tawdorim na ba
aduna sason tawba na hai which adu sason tawu to misam kharane to tawba ya dabani na elected body mun tawba elected to so individual kharane tawba ya dabani political party political systems digi A party B party C party ko BJP Congress CPI adu da hairaga tawri bapot ama oibanina madu lo da la kadam na madu ki lo du feedback tongna na bona da politician sing sina mogi candidate thadok tana representative si tawrim na adu ai dan neba matik chaba mi khandra ga di lo khangba mi constitution khangmi lo du protect tongna ba thabani dana politician me am che akoi ki ukin singna legal practitioner ne haiba judiciary da ado IAS IPS executive singchina administrative law practice sorim aduga legislature amasung politician singchina constitution che asi practice sowidam ne mon lebang pai do akoi club ke tawadu man secretary president na tawdu tawya ro ba under the provision of the law constitution masamak te idraga so rules of business assembly ke business adu da leiba mam chi tawdam ne ba aduna ukin singide ukin pass raga hekto oibiya te training am changi senior am da IAS IPS so executive so hekto thoraga ma hekto chief secretary oibiya te makha degi hawi even IPS so OC degi hona hawi adu training probation and chali adu assembly ke legislature ari hom chu saruk se masidi kalim to hende ba chai kun manga choraba Indian citizen oiraba ngaudraba adu di MLA MP le yare adi politics isu chaitan panbu suraba angang natraba bothadaba yaraba adu de any ranti dolma yaw yare president oi yare adu gumgi doldi marukti gi me to thadok yare haiba legislature amsung politician chigi leiri bupot ase qualification na Indian law to thamdabanina any me amna tawbalari haitabana so politics yaw yara boti politics yawri badana so bole pa yahan bagi pot ama leibanina adai da legislature sida ko gi chauna lo seng madorim nidna lo gi mechanism nidna gari semba mechanism to buldulation ba hitara ge kamai tawni lo seng madorim nidna what is law lo gi abc do khang de kamai sengwani adai da na ma ko system chori se aduna RINKU na harsho ayanso harisini ma choidana chakadabani takpai se singnaraga chalo haibonate kotu korang lairiba mayam punamak su laiba chakadorib se khamcham yumna ma kaida laiba mitei du nate Manipur ki chief minister chingtam animuk jati kuntra ga manga asi ki chief minister na ba ato bamaram de losidi kona deputy chief minister oiriba nemsa ke gena oirido naga gi kuki gi nate ba naga rom de ki lorpo oirbe yai kuki rom de ko yai Manipur ki deputy chief minister Manipur ki deputy chief minister na ba Manipur ki deputy chief minister han ba nemsa ke gwen ministerial matungina ani chubo deputy chief minister losidi kona ba aduna adugum be ki podamo oibendina chapam thokpado masai mi khalna yaning ba yaning da ba de lo si da mi har pai che lo na ya de ne phana la la ba mi ne hai de so har pe ya de ba adu maya mam ne yaning de ma da har ka da ne na hal ga de du ya de na adu lo da le ba lai pak che ngang na na ba ka chin kwa pon ma che ngang na na ba lo de piri ba di matung ina magi imung manung adu yang chana ma no chaning ba ma pa ma da chat pa kanda e ma swai gi mayam chin ya ro oi hai no chat ba du chum de ba chumi mayam du them da na no da ai la ke ko no gi da sak sa ra ge ai chang ke ko ka hai na hai ga chat pa du bi yam pe adai da sai kanona so asang no sai de mai na moi na adu tawrak ta na ya ro ko lo ha ge sa do di no ai ra ro ka hai bi chum de adu ai da government gi to pun thok pa do hen jen na to hai ba na te Chimin sama chapu chibai kaya puni menteri ahum mari manga chakadoi natro adoi di kaya puni lere adu MLA mamchu indori natro chief secretary secretary officer ma Manipur yang kachalo na ba in kanmada mi cham chani ku machakadoi ne ba aduna adu ku megi podama oibanina matuna ma sopam thokte adu hai ne te he tongdana ai chalabani haibutu ki wadu topam te thokte tawsu tawroi chakadabani chaleraga adaleriba cookie gi chilnau ching so ai khoi na chingang gi be sei ponam che cookie ching cha tu ne haiban nate those cookies who believe act of terrorism Manipur thogai ba pamba dugumba cookie khara cookie marak te gai tare adu ne ba khoi na je cookie marak te khoi ma pa wari sanai ji di sai mukta su sanai chi di am phaba development yengsi zamani koi chin thok pa ya da bai wani no na khara tum hairu hairim ne ba so idana min pathokal de na ri atri fallo no ana hairim ne ba
aduna Okay. sigi phibam chadar wichalak pada numpa thong na chakadabani he tong na chakadabanate masi loye heraga sida sunate magi portfolio mam gitu de hanjelle adu thuna lauthong na ba sakar da tangna bum tokpa center da tangna bum da tangna ro khalu thengtha ga da bu araga di intervention chu tawro aduga susan bu chu chalo why not adege kanu do tenglo phol chalo more chalo kaligi chalo ito you know jiri chu chalo ram na tro Yes, yes. Matang dum chal ko tab. matang cabinet mi phum khaptan na tana kana mo sai ma mo pa na Yes, cabinet mi phum na to visit oina chapi adiyai visit oina chu chalo chemin tana chu chanbu visit tawduri ana advance party men tharo ma khong ni chalo chu ma khong ye gari na chalo helicopter na to ko bai rota aji chotana ma am jo ban toge to pada noi mam ge kalipami chu chanbu college sige ai lupa crore chu ta praman bu ai ne ta hai din thi aro ada mole da sung ba mai torani ka hai da na toramo kul da chu mama ngai da tawi da na ko adu ko mammi ge tor ga chal ga lor ga bye bye adu din phal chu mam la o man chu lok thue da na yam phab amna pan da lak pa di si minister ai na responsible logani la yeng ba lak pa ani da ka le be ki ani kuki asi lak pa da hai ri ba adu ga khoi ki di am ngai bam na ai na me te ore a chobo group ne habi ga na te ko me am ko me ra pa bi le ba puna ma ga sina ku ke la ko da kari ga ba mun ta so far my knowledge is concerned disturbance pi ro ya ba aduna adu ko mi gi por da do LM khote ga sana te ga do u gram na tro moi hara una phammi ko kanu te camera da yeng ba da adu nungai na le even assembly da chu lak pa da kana na ka du dei no Yes. nam cha ke ken chu lak pa ya ba ni to da di mai te na thingni haibe ga na te magi kangbu na Exactly. Exactly. Mahaki kanguna thengatra haibutagi assembly lagtabani. Assembly session yaw mai te na thingni haibe ga na te aduna ngasai assembly khaknatna even na khoi wasak lobusu lagtribni office su lagtribni assembly su lagtribni and also cabinet ki hum video call ko tang dia aduna oja sang lati oja sang adu targati there is a force which is not making the MLAs or the ministers to move freely. Mo si yahandri tampak tagi ching the sapu bero ching gitu na tampak tala ko bero yahanda bam force amadi le reta re adu ne he hajiri si I think mamman lai bisna maram oiraga masagi peace is the priority na oibni na makhata na escalate to danu ki tamta lengang na instead of going by road madu bypass tor kadra happen sing bagi khatang khande ya to March ke tang nipan 2025 ki si March ke tang amada security ki review mi pham se Union Home Minister Amit Shah masama na lorga New Delhi dagi tang nipada free movement to hongani yana assurance piraga governor na madu execute to bune hata adu tang nipan adu amba security puraga satpa matamda satpa ngamda da achauba irang thokiba no mai kamna bagi thokdo mayam dai rehta adu gi matung tarak pada September ki tang adu dagi di March nipan dai di free movement ke dorge tawne harga tawndri ke no na mohang hangalai pakumam te pi delenga matam dugi governor ki lengan PR ki lengan haftar aduga September ki tang mari 2025 same sahi sira September ki tang mari 2025 ta ngasai agreement punare su extend tore madu ki agreement to PIB da tholok matam da free movement yahalani hebagi thajapa kukizo council ni piri hare aru kukizo council am numitura dum akhoya tumaina pi beleite khote na highway system free tharg le jabne khone thing beleite adubu keno jidi buffer zone jidi maintain to gotabni habagi adum akiba haigadra adum mogi ultimatum adum thammi habtar aduna adum balai binsna maram orgo hojiksu nemja ki gen ko deputy chief minister masamak assembly yaw blacktrini adagi office lacktrini adega ngasai ki virtually cabinet mi phum sidi yawrini adubu senapati da dilo yaw ya bu khudung chapdi leidore adu sai jil leri pa apan bus kari no kamaina diko to be kamai thambi ko gi government gi chathariba thabak aduga sigimba jaras peace process mayam se sidi taha na sum kaithen nang ningai kumna tobadi yaroi right akhoi gi sida akhang hai singdi yam lai ko do bo khoi thaba to thorok pada khoina sum yengba kanda khara akhoi gi pen da ba ko aduga soi ga da ba poti khoi dum uwe do khoina hairasu moi kya haiba khangba no haibagi wakhanda dum haigani haibagi haithoning di ko adubo Manipur di apaibana achauba apaibana akhangba apaibana asingba oikibnina yam haising lo su yam khang lo su lakada kya thinker kya leirasu paida ba mi di atum channa da vibe tare adugi poto akhoi da leibnina
mayam soira kre ja how ki bada ado akhoi khange ko ado hojik shu ado gi amuk trend ado gi style da chatpa oira di aidi madu kya tahoning de maram de hojik ti akhoi Manipur se yamna sensitive oiba crucial oira ba aduga yamna kaino kari aisira yamna luba tangkata akoi se jahaz ki samudra mathak da tonglaga chatli bane ba kidang soibada sum lupka da ba mongda no lutpa da de akhoi mayam se mangga dori ba aduna madu ki potu da chappa kanda yamna check sina aidi tahoninge adu hojik anga sai su palle maye ki de mayamna pamba ama se minister sing se cabinet se espan phajana tawthokhraba chap chana madugi lairaba aduga portfolio se phajana yenglaga mathau se phajana tawraba laila magi se piraga aduga cabinet sing na mai office da phamlaga department se loina control tawrag lairaba ko homna kanana control tawba aduna kanana tawba hai se phajana chap chana kitang sida imphal manung da government manung da hana normalcy ama tahanba ama changliyeba adu madu hana ama change madu tadaba potuna ngasagi akhoida marakta kainoma government se leirasu sum mapung phadaba ma ilaidi leiriya bako phadaba kumna ma leiriba sigi tanja sita adu ada hana pairaga chatpaduna dinataba aina ngasai haibado phamlaga hojikti government se akhoi se menga dabane ba phi kairaga khotpu kumne ba kairaga menba kumne na fajana phamlaga matam khara sor se honglaga lairiba stakeholder sing mayam se so mayam se akhang sing se tapna tanaraga akhoina government na chakada panthok tawriba mayam se panthok tringe da akhoina advance team ama hana loina survey tawra tharaga ko attachment connection se hana lehan ba aidi aduna hena akhoi ki mai pakani hena lowe some direct government na hecha changba da hore gring ba thopa thenara pa da de adum government is loire ba individual id nang de soiba yai praja leader adu de government adu de soiba ya de ba soiru ba da loina soigi dori bne ba aduna hojik aina khanba de hojik stage se id hoi moina akhoi yare chat khre mayam da adum ba demonstrate khra to honing ba ko adum ba potu leiram ba whereas sunda chura cham kampopi da chapa yarasu chura chambu da di yadri adum langlaga leiri na ko leigi dori bani more da chapa yagadra yaroidra haibaki mai area MLA gi du tawnara leikradi let pa hokip da hojik se waribu kainoma pione more da dum chapa yarso mu kana na khang pidraga yadra kana na khang asigi politics se akhoi Manipur da tawnari eba hoji polela hokip si chu minister phangladi tumina leirusu khang kai mana ai minister phangde da ayang CM su kran khang chura chambu chapa yadradi warini ko si mayam si leiri aduna aina khanbadi government si am crucial oiba timing da lakpande na akhoina khalambadi asai stakeholder singsiga yes so singsiga phajana round se phaminara ga khoina noai taba pen daba kadai da kai khiba kadai da khopka daba kadai da men ga daba haiba mayam se kitang at least 1 month 2 months se chor honglaga masigi step se lauraga masigi way forward se tamna tawba aduga people sing se attachment se akhoi da hana lehan ba aidi madu da policy da hana paikha haning ba pot ne ba adu maram di sine da jara people ki attachment later di kana de government di government is government di adu da dogna ba people ga yana dar di problem ne ba ja inside da haibu government di any huji officer we sera chakera adu da togera ba government duty amo we na chappa ya ba anga but civil innocent public singa masai thado or cookie gi civil singje madugi punba yadabagi platform amakak punba yahandabagi aduga punba ngamdabagi madugi kaino pambai lambi do puratri phobdi akhoina pun khre ya khre haibdi shya yaro yaba madi chalaga chakhra da bane ba people gi attachment do di long lasting ne ba pare hayeng cm se senapati chappa yare na laura se ba but akhoina yangdi no is a oja khemcha oja maite oina yeng lo ba khoi chief minister ki Manipur ki chief minister to lak pane haina khoi di lawgni ba but question di ma lak pa yare haidona ododi phare oja khemchan se maite ni haire se ma chief minister chappa yare haira kanda nongal kanda maite mayam chappa yaga dara ba madu yada ba taradi aina haibudu fulfill oire ko complete oire haiba yade ba poto adu da le ba aduna madugi akhoina sanagadaba tawgadaba mahutadi
ꯑꯩꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯔꯨꯝꯗ ꯐꯝꯂꯒꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯆꯔꯆ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯀꯧꯔꯣ CSOꯁꯤꯡ ꯀꯧꯔꯣ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯏꯗꯥꯞꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯠꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯛ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩ ꯅꯪꯕꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯩꯕꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯅꯪꯕꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯌꯥꯕ ꯃꯤ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯪꯅꯔ ꯑꯩꯕꯨ ꯌꯥꯗꯕꯗ ꯑꯪꯀꯜꯗ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯪꯀꯜꯒꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯩ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯆꯩ ꯆꯩꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯅꯔꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯗꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯥꯎꯁꯜꯂꯒ ꯊꯛꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯔꯥꯖ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯁꯥꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯗꯗꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯕꯒꯨꯝꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯊꯤꯊꯣꯛꯁꯦ ꯆꯪꯁꯜꯂꯒ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯆꯧ ꯑꯈꯪ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯣ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯥ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯪꯀꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏ ꯄꯥꯏꯇꯦ ꯀꯥꯟꯇꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯟꯅ MBCꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯪꯀꯜ ꯑꯩ ꯆꯍꯤ 3 MBCꯗ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩ ꯆꯠꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯎ ꯐꯣꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ please come back we are Manipuri so let us talk go let us reason together haibu wane aduna yam aggressive oiganu haibudda akhoi idea gi conflict wane aba not physical conflict it's idea conflict ngang aibu ngang hai chaisunu but they will become one day they will come to know one day yam ko sisu dum lakani aduna aibu yadaba mi do ojaras te yaba lei ojaras bu yadu aibu yaba lei ada hana hojik anobo government se na oja khemcha anobo cm se da aina appeal tawning budi hana homework se angal phajana ground work se hana preparation se loi haninge after that maduda chathaba hai tare okay probably ground work se tum horopa mali ground work to ki part amoina how kiba February ge tang taraga mari 2026 thang janu misida Deputy Chief Minister Losi Dikhona Churchanpur da chalaga Jomi Council gi member mayam amaga close over the 40 minutes mong wari sana khiba aruga sports ki event ma the chief guest oina saru yaruba aduga makoi wari sanu matamda yam afaba feedback lai lenga sita support tawuni habagi support tawbiu lenga sina peace and normalcy restore ton hono bada support tawbi have you appeal to bada yamna positive response piri have you instead maduda support torpa natana lalipa February gi tang kunda festival ama hodopina bu damta su amuka lakpiyo ne invite tawre habagi wapam hoba kogi Deputy Chief Minister Losi Dikhona hari bada Hindu gi interview se adum pawdam mi habtare amai tawdra litan gi thokdok thokpara su Deputy Chief Minister Losi Dikhosa laga sangtaina mohane aduga hojiksu makhatana kogi kangpopi ge thadau sanga wari sana bagi wapam the Hindu gi interview se pali aduga lagli ba tang kun gani to February gi tang kun gani thoi nomaijung mita church ke tharom amada saru yanu gu damta su invite tawre habagi kangpopi dagi thadau singna aduna sigi ground work se church ke level da CSO ke level da through Deputy Chief Minister and other members in dum haurapa mali adugi madudagi lakpa feedback madudi lakpa thaja budana maram oraga will go to Senapati by road haibagi wakum se lakum kamai thambia strategy se tongkhai ba ma khalam basu yai maram di Deputy Chief Minister ani khan basida one from another community another from another community khalak basigi yam chawa strategic importance am leram bi yai akoi hujik leriba crisis resolution por KHRD only the mandated elected leaders should initiate habagi port amadi adum leibani na aduna makoina work tor matamda akoigi hindrance pibagi chang se yam handarakani adigi enmity leibagi hatred feeling ama leigiba sagat kiba moina matam kuina sarak poto madugi du kai kano hina lawthokhinabagi yam chawa strategy ama orambadi yai adubu huji oja sangna haibi hiba dumaina hojiki akoigi masi moigi strategy oidana semam dabo orambasi yai ko adubu ainu hojai du moigi strategy orambe yai hajarise Sri Khemchan Chief Minister Orakpa tha akoigi numit taraga marini surakpa matam sibawbada akoigi peace initiative kamaina santi porkani haibasigi road map ama natragana road map ki wafam du bokta adudi road map to yauduni ko haise sidagida community level da leiriba akoigi civilian gi level da even civil society sing di thadau koruga wari sanaba howe ade ate to community sing koruga wari sanaba hone adu main tawduna akoigi kenogi peace committee amba akoigi Anusha Okiana
khoi governor oringai matam da peace committee ama sem gi ba adugi peace committee dugi strategy hambadi kaino da mayam se pul kan da kamaina losin gani ha du khana ne na ba de ba adu mai tong da khana ne na ba ga sem bi po to adugi matam du yam hot oi ba dagi yam na khoi gi kaino oi ba matam ni na ma dai da ngam gi dre ko hai duga plus yaw ga do mayam du su because of the khoi si da imphal da thokhi ba khoi shanti gi wari ba ngang ba ngam gi da matam oi ba kham khoi gi kaino se mo ba se khoi adai area du da khara pot amada ya gi dre du fail oi gre ba but that was a very first step that has to be done in the making of peace ko hai di adu maina tawdana hujikti yara abane ba hujikti community mayam si gi marakta understanding leiba yawra e adaga mayam si waraga leita ri chai ni mkai warak pai se mi sing se khoi gi kano se magi khang ngam gi chang ha kano taw ka doi ne ba aduna peace is the only kano in the solution in harak pataraga di madu gi peace to porok na ba khoi gi pot na amakak pu ba ma changi ba aduga ngasai ama kano gi moi ngasai gi kano ngakta khoi gi moi ngakta chat ki ba khot ki ba gi often mayam su thambi kra aina haijaning badi government si kari gi damakta form to ri no idu so khoi khana wam chumme it is only ko khoi gi somewhere around 8 to 9 months si bok tane moi power leader if they were given ko khoi gi moi da allocate tor ba moi popular sing sia minister su chaw tho ba tha nipan khatane ba leader si tha nipan si kai gi ino aina tha nipan haijari maram di hai matam da mathangi chahi gi khoi gi either March or April da election tawgane ba election tawdringai gi mamang tha tarukta soidana notification thokane ba code of conduct chana ba hogane ba normally January gi ahan ba soyol thokale Manipur gi no kano dugi matungina ne magi election gi schedule dugi matungina 6 months ahead ta ama thokale ba aduna tholokpa taragadi madugi adu support kano gi wani ko adugi thani pan sigi manungda if they haven't provided allocated the portfolio ko adudi mayam lemam gani only 12 are ko moi 12 ministry yaw 12 ni but there are around 32 ko BJP gi nakto oina lejare nataba mayam lere ko mage kano to ba around 54 ni ko moi hujikti NPP degi si yore NPF degi si yore adu gari remaining do BJP do yami ba ara moi sing sida portfolio pi phangok da ma am duna election da kai gino ba government form tawre I share masigi maroi ba marama madi election sigi strategy ne 2027 gi election sida BJP gi lerami ba popularity se karai ba handagi dage aduga hengalan gi hai taragadi government ama same am daka way se moi khange ba but now it seems like they are confused confused idi sidai sida strategy se pir ragana se portfolio allocation to thu se adu portfolio allocation to motor moi tha kya no adu moi gi vote khom na bagi damakta election su to do yati vote khom na bagi damakta magi worker sing magi electorate sing duta peace building a priority ne har su vote ka ba su maru ne na moi members sing loi khange ba aduna adugi matam sida moigi kaya mi kaya gi thabak tawdori mi kaya gi wano adugi wano ba khakdang tawringe da adugi kenogi electoral keno duganang tawringe da where will be the peace building keno the priority kai da pirakadoi no minister ru kai khalam bu ya ba ayodi strategy sida adi semuri sina keno to we phagadra ha semuri sida mu kok sarak pom yor ku male what about the portfolio what about the remaining MLA how will be the BJP's condition in the next election next year see the priority ungle ngani ba and that may be the reason for the delay in the allocation of portfolio and for the expansion of this kind of aduna ne na aina haijani aduna adubu adu hai haijana su ani maksida moina phanabane na shemri if hujiki allocation to widraba de kan to widraba mayam ma asoibe lakani ade miyam gi trust ma hujik lai sida mana kayam akoi sidai sida center na kayam pangak na dagi center na pang pasu pangai hairo re aduna anything am to any phatta ma thol ko matam any nuai ta ma thok matam da madugi kano dimak to scapegoat se hujik lai ri new government sigi pai lai sing sida oi handor ra kano tawri ba sini da ina hajaningi di okay aduna lengak pai ri sing asida su yam chau responsibility am di lere probably mathangi election gi yenga su aduga hujik कोई पोर्टफोलियो पिथोक तबु बेरो नत्रगा एक्सपांशन बु हाइदुर मसे कंप्लीशन है तरे काउंसिल में सतराई थोले के तबु सुहन बबु एरो मसी पांगथोक तन लेबगी मरम सी इलेक्शन सु येंगा इलेक्शन गी स्ट्रेटजी की मतुंग इना सोन दसु हाइरिबा कैबिनेट मिनिस्टर मैम सिंह सु अपॉइंट तरपगी प्रियम लेब्रा हैव हम सिंह दुनिया तबु हाइरिबा मैम सिंह सु याम थुना सॉर्ट आउट तरपगा लोइरना
Hairiba Senapati ki cabinet mifam sini hojing Manipur miyam na everyone is eyeing the Senapati cabinet meet. Hairiba meeting asida Chief Minister amadi other minister mayam na Vikang Pupi Paurga chapmina raga maduda Manipur gi collective decision lomina pa aduda hairiba hojing phawbuseta wasak lokipa minister mangana including Chief Minister hairiba cabinet mifam se mai pahan ba and also Sagi cabinet ki size se complete uhen gina trying to phagi targadi hari but trying to gi complete ki ahan ba cabinet session du Senapati gi mifam sina work position habi no setang sigi the Manipur files ki edition sima tang shalsin jargen sigi edition sibu mapung phan gi damak tawaja homok provis da mukan tha so ponokchari appreciate you joining lora ni mipun musang sigi edition se karam to bibg SKTV Manipur gi tongan ba social media handles singda join to birga comment am feedback thabir pi agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Udom signing off. Khurumjari.